达微信位置终点附近，目的地在您右侧。本次导航结束。哎呦，你停到那边去啊！啊，好的好的。你也开车来的吗？开车来的吗？摩托车来的。哪有摩托车？我想你骑摩托车，然后我找摩托车了。那个旁边停好就行。啊。啊。走。怎么了？停到我儿子那个门口就行了，那地方比较安全一点。好。这个上面还有东西呢。东西多着呢，那。来，我给你带走就行。我咋没想？坐起来不舒服的。现在我们的儿子和儿媳妇，房子，你儿子已经结婚了？啊。他就在这个小学里面工作的。哦，那可以。哎呀，我没办法。有垃圾桶吗？有。你这样往后倒去。哦。我这边过去就行。好，行。上来嘛，那哎呀，你跑什么嘛？哎呀，外面吃就行了嘛，去他们家吃干什么嘛？我已经说好了。哎呀，真麻烦了嘞。然后他们就和我们再商量其他的计划。还有什么计划？还有什么计划？我把羊放到那个羊圈里面嘛，我们2个进到县城去。县城嘛，跟我们的朋友阿拉普莱根，给你摆个桌子，在那好聊一下。然后明天嘛，直接上去。我这几天嘛，快两个星期了，一直刮风。就是啊，我风那么大。直接开。开完以后往左，直接开。直接开往左。这里往左。儿子房子。你今年才买的嘛。这里。装修的。今年2月份结婚的。我没见过你儿子嘞。我没见过。其他的我们同学见过，你家弟那个孙也见过。你家弟回来了吗？死掉了吧？应该死了。我听说死了。那个努尔曼去那个伊犁的他也，你也认识的，他跟我说的，死了那个家伙的。现在我们同学死了3个嘛。他原来跟说4个。4个努尔曼。一个女的是前面死的嘛，那阿布里斯的老婆。你家死了。那个，还有一个是，是艾莎死掉的，库尔勒的一个，好像是他死的。听说是。就在前面停着，他的房子就在这个地方。你这边停下来没事。
这样可以吗？可以了。哎呀，汽车哇，摄影家。摄影什么家啊？还摄影家嘞？你笑话我们呢？哎呀，怎么样了？你现在？啊？怎么样了？那天说我养身体嘛，没挺好的。身体没有问题吗？身体现在暂时没问题，人老的时候嘛就有问题。年纪越大的时候嘛，越是那个病这个病就搞出来了。就是多多的有了嘞，他们生病的多的。哎呀，这里冷得很嘞，那它是热的。在前面不是这么冷，去年也是我还装修，今年这个天气有点，是不是啊？嗯，哦。好嘞，你老婆呢？啊，老婆家里有在。那个他关节炎什么到那个地方看病一个，哎呦，就是这个房子吧，我没进错吧？你别搞错了，上面写的呢，你没看到吗？你这，哈，没错呀。哦，前面的房子也准是哇。哈。对不对？那坐车过去。我没注意。啊？给我去走，直接停到他家门口。哪里？这样给回去。这个过去吗？儿子家里也忘了吗？你？不，刚才我直接过去了，嗯前面就在那前面近得很，我这。嗯，慢点，这边呢？这边。对。哦。然后呢？慢点。这里。嗯。哎，就这样停上就行了。啊。就这样停就行。就这样停。嗯，可以，这样停上就可以。嘞嘿。山西，方一平哥哥的车。谁的？方一平。你我老婆的哥哥的车。你大舅子的。哎。哦，这个好有量大。他给我的呢。那好有量。往那个高平卡市去买了这个最好的店。什么最好的？到西藏去的话。就是西藏嘛，那别的没有嘛？不要搞错啊！没搞错。你好。光机无光机，河南这边。有点像嘞。你好。你好。我儿媳妇。哦，鞋子怎么换？没事，搓就行。肯定吗？搓就行。搓呀。OK。不搓的吗？搓的话，有味道怎么办？脚有味道怎么办？没事。哎，上海人就这么啊？有脚丫子臭的吗？我不知道臭不臭，现在，那我以防万一嘛呢？是不是？臭的话怎么办嘛？那样不好嘛。早晨几点钟出发的？我7点。
北京是7点。对呀、我来得早。我开的慢嘛呢，开车开的慢嘛。啊。然后，怎么说呢？路上也走错很多次。走错了吗？你给我发的定位不对嘛呢？对的呀，就这个27村，下面就是27村呀。但路改了噻，路变了嘛呢？我以为是那219过到那个来说路太远了嘛，哎，这海拔7怎么？我一看你的那个拍照，一看这个9公里快到了那就。 9公里快到了，但是那个小路导航不行。我搞错了，对，一会儿进到别的村子里。就是嘛呢。我也搞错了2次，从哈市过来的。你也会搞错啊？哎呀，厉害了嘞！他们今天不上学啊？不上，没有课。我儿子他等会儿他们下午嘛，他们到县城去办事呢，还有事情，今天请假了他。哦，还要去办。办这事情当时。私人事情。谢谢。各挣钱不是各挣钱，那你这里不是这样说的嘞。我老是说藏语的，那麻烦了。藏语怎么说？谢谢。各挣钱。各挣钱。我。那不会说的嘞。这里我忘了。亚哈麦。拉哈麦。那还可以。切湾，上海叫切湾，我以为这里也叫切湾。上海人港都的。那你。哎呀，我现在开车我没。哎呀，辛苦你们了，我们2个出去吃就行了嘞。你还非要叫你们做嘞？你挺会说的啊。你们孩子呢？准备有。刚结婚。2月份结婚的吧。啊？我还以为已经结婚很长时间了嘞。我也希望抱一个孙子。你希望是你希望，放哪里？就放上面。他们2个都是学校的吗？我是学校的。我儿媳妇在那个乡里面种植中心。种植中心。撇了。算是吧。广西。你筷子没有？有在这。有。我们2个是在上海86年在学校里面的。一直。86年是我们全是年轻小伙子。89年，86年。86年。我们是86年去的。对。就是那个时候年轻嘛。现在没老啊。我说现在没老。是不是？2010年来过一次嘛？我们在那14年。对，14年。14年，还有96年。96年我们在乌鲁木齐见面的嘛。乌鲁木齐吗？在乌鲁木齐。我忘了嘞，那太久了嘞。那个很多朋友家里面见面的嘛。我忘了，对不起啊。
我记不住那么多了。什么带横这个？摄像头嘛呢？全部录成吗？对呀、哎，你说坏话的话不行啊。耳朵没聋吧？啊？耳朵聋了吗？聋了。摄像头嘛呢？哎，还耳朵聋了嘞。在路上要拍的嘛。啊，开着嘞。啊，不对，这个不能。不对。您刚从西藏过来吗？现在？对。直接开始一路开始杀过来。对。从民丰下来的。和田，然后去西藏，是不是？和田、民丰，然后西藏那边，改浙，阿里的改浙。明天你穿不穿民族服装？哎，他们穿的，穿的。你呢？我不穿，我穿干嘛？你不穿？他们那边的。他们也不穿。他们也不穿。不穿。OK。但我穿的那个北疆帽。哦。对。他穿很。哦。我要戴帽子。嗯。戴个帽子。给你戴上搞上一个帽子吗？你上次不是给过我一个吗？现在也到时候给你给一个。为什么？有了呀，我不是有了一个吗？现在有没有你身边？身边没有啊，在上海呢。到时候给你给一个的话，你把那个。我戴上那肯定一看就出来了，一看就认出来，不像嘛呢？不像嘛呢？不像了，戴上。然后明天拍照时候把那个。我看上去一看也不是嘞。嗯。谁？到时候你过去之后。你的领导？啊，以前我的老领导。啊。不过他比我年轻。啊。关系搞得特别好的。搞什么关系嘛？你浪费时间嘛。不喝酒啊，我不喝酒，你也不喝酒啊？不能喝，你要看吗？喝点。不是，你知道我为什么不喝酒？我怎么知道？不知道，散蛋他们都没说。没有。我的胃只有现在切掉了，这上面有9个洞嘞。胃切掉了？嗯。明白吗？这可以呢。为什么？上次你给我的就是这个，就这样的。哎呀，戴一下可以，不像嘞。哎，明天你到那边去吗？啊。戴上这个拍照，我赔了。别人一看就不像嘞。像不像那个？搞什么？不戴这个的话，不让你进。真的不像，我一看就看出来了，是不是？没那好的没那，好的。还没好的嘞。明天带上这个，然后吧。非常感谢，这是最珍贵的礼物，但是我戴上真的不像。上次我跟你爸爸一起拍，一起拍了一张照片，别人戴上没事。别人说什么比较尊贵的人才赠送的这个帽子？哎呦，你上次已经说过好不好？我录音都录下来了。戴上，明天每个人都戴。是不是啊？戴了以后，别人一看这是假的嘛？你这个人假的嘛？哎，没有。哎，那边全好多汉族人都戴呢。外国人也戴呢。外国人也有这里。有。对。啊。就是搞活动时候他们有来。他们让他们来的吗？还有好几个沪 A 的车，特斯拉的，来了5辆特斯拉。上海的沪 A。哦，特斯拉。车。就是那个。那个中国联营之乡时候搞活动。外国人。哦，那你们这里还可以吗？台湾像色丹他们那边外国人绝对不让去的。
咱那白头还有那个是不是边境的？不是边境的，也不是边境。上面是塔斯库尔干嘛？哦，他们属于和田地区嘛，哪有什么边境嘛？但是问题是，他们就是这样，他外国人不让去，我去的话，他们眼睛盯着嘞。那个山田现在去地方吗？沙城。对，那害怕是那个间谍，不是间谍，他们对谁都是信息的那种。看到谁都是这样，只要是外面来的人，哦，那样子啊。他们那边没有外面来的人，没有那个外国人，更不要说外国人，什么台湾人，不可能的。中国人他们都盯着嘞。啊，那边他们那个民族风气比较浓得很。不是民族风气，他们觉得那边以前不是闹事嘛，是不是？现在还是那样的。现在还是那样，我不知道，反正很紧张的那边。他跟我说，哈利那边没事的，他们科尔克孜一直在边境的。我们保护边境的呢，我们自己跑。他说，共产党相信他们嘞，是不是？是不是这样？啊。那个布尔曼汉默德不是习主席给他搞的那个勋章，后边就是那个女的嘛。那个？共和国勋章。是不是？无差的。那我不知道，那他们说。走吧。可以听你的，我们不管的。到这里我没方向了。羊吗？赶到这里边去。是明天拿吗？今天拿走？现在放到车上。现在就拿走。放到车上。放到车上是好事情。这样子。OK，thank you， 谢谢。Men birer saatga hazır barıp da yarım saatlik başqarып etdim. Birgele basasыңар силерде биз машина менен. Наяга. Мейли. Болот. Hazır balam деп жакка болды мен бакпаймын деп алып келемиз, сен бакпасаң мен багып алайын деп багып алганбыз. Алгайдан алабыз. Бар жанымда. Иншалла. Окуп атат. Korlada bakaydı. Okup pütürdü bilelbayım. Aldı ile yeni Ramatut Barbes şu bağım dep ne olgaça de iki balamda da bağ alsam bulat dedi des ona vay bakkan. Al kız yaş çıktı. Nasıl? Akmar adı. Şırap kaldım. Düğüte ağattığın şu beş. 够了，吃着玩的不错了。 Şurada ileride taksi. Başka açmasından kalksak adam da yakta olsaydı. Жылдығы бір мынша пұл ғой бұны, не болды? 100 yıldan bakıyor. Ben de var ki. Açık soğutayım ama. Yine bu soğutu degen benden açık soğut. Soğutum bunlara, 4 yıl vakti. Evet. Pinse'ye çıkandan keyin azap topu menen erkek qo'zilardan olib oldim men. Başta bir ajerdan bu yerdan olib 30 tayını olib. Sonra angacha bayaqı qaynana qaytish bo'ldi. Al kishiga azroq ishlatdim. Andan keyin uğulga qattin olib berdim. Anda işletip turman. Bu da hemen konuşup 20 koy 16 kozum var. 20 tozu kalma sonra. Turdu da. Bir yok erkek ama kalgan. Kurman ayttık işletip tur. Yani zekercek bektirmiş. Bu da postu mu sana? Koşkan bileyim de bulamazsın bu aldan. Bulamaz kança titresi gördü.
Mal bisküvi deme yoktu bakmayın mı? Bunun çıkanlarda. Tamam. Bak 8 bin kaça tuttu? 8 mi? Ulan da daha seyahate az be. İşte vatkanlar mı nokşuş mamile kızma etkanda? Ha, 9. ayda çıktım emas mı? Ya sen alıp götüreyim mi? Ha. Yani 2004'ten beri çıkanlarga okşuş koşuş tutmayıp böyle. Meniki bir so'ragan artistdan qachon o'tkazib kelding deb 2001 deb aytgandim. On 15 ay bakın bo'lardi deydi. 15 aylık 8 mingde bu para. Sonda qancha? Ötken 3200 koydum bilme koşu beni çok kıldı. Koşunu aymayeli. Ben gülüp beygen basağım mağazken buğla baynet beyle aydamındaydan böyle. 15 aylık ya. 15 ay ama bu 5. ayda maaşına boş veredik. 530 köyden tura getirdin mi? Yok yaxşı olur öyle. Kıvamını ekletmeksin. On dört bin bir para, 12 lira. Ben kısmıma 14 bin koyu. Tiytirdi. He, tiydi. O Raus tiytirdi. Hani ben son beni bilmezleri kaç ettim. Kaç zaman bilen var. 12 verirsem. 12 ay ya? He, 12 ay. Oy, 1166 köyde. İşte tamam. Ben 9. pensiyaya çıktım işte. Sizge burada pensiyaya çıkanlar yok dedi. Yok değil. Kaynacanı bugün Turduvay'da bacağımız lan Katonbay. Hı. Kıravulak. Ya Cücan, Turdu. Aşkhanada Ümit Koyu'nda geldiğinde ayağımına gelgen eкен. Ben de gittim. Sizlerge de Törsköy'den benimle koşuldular. Gömeli taşlar kaçtı. Törsköy'de ise kanat taş kaldı. Ha rahmet etmedi. Bir seninle rahmet değil işte. He?哎，这个很大的， Karşıda şovda mı çıktı? 我想4个。 Tamam. Ben neresi var? Kalafonke, mi bilbe bu üstlasını törttü dedi. Rahmet selamlar. Rahmen balıkta.哎，哈嘞，那个是什么？车里面的那个车里面卖的什么？那边那个奶皮吗？是吗？那个圆的里面是瓜吗？是什么？我西瓜那不好吃哎。是西瓜吗？不是西瓜吗？我吃过那个，真的不行。谁那个？
Garanda falan bana git böyle oturursa. 나에게 낭주시노.吃不完了，一个就够了嘞。跟狼跟一块儿给的。哦，可以够了。哎，先吃2个人吃1个嘛，搞什么嘛，吃不完的嘛。太烫了嘞。特别少没意思。什么意思啊？人特别少。上次那边的狗。嗯。Aşağısına kıvacıdan çık bakıyor. Hadi de sansıyor. Çalmaysan mı adam var? Hayır ama ne yapıyor? Abi çevir. Eskiden öyle canımızdan ot sen de cebedi. Ha? Sen çok durunca saklar. Haydi aratılır. Parmak için böyle canım. Hatayla yaşma nasıl değil? Senin oynatlarını böyle bakayım. Yutak patiken bak. Turdu ve turdu. 어? Ne oldu? Yok mu? Ha. Ha. Oldu bazı süre var. Saraçı'dan geçti. Bağın şu içerisi oldu. Niye burası oldu? Burada olacak. Otay kişti mi? Aksa basma. Nurvekçe bekliyor. Bu hatan sonra bir aktı yapmasam da Nurvek.
Bıçağımı bakasan da üstüne bir şey hoş bir şey dedim. Dağımın için. Yaşlı sanmış. Şaka yapıyoruz. İşte yok. Seni jübile de vakit kalabilir vakti. Böyle bak, kayıp kalınca bak. Bana sakın çok gördüm bana bozmadı bana. Beni tank etti olarak kadar güzel payında. Buraya bıçak var mı? Bıçak uzatın da buyurma. Yok şöyle git. Varsın beni ona bir yere gidin. Çok bayat yaprağın da var işte. Hadi içe. Ama sakın da böyle. Var mı abi bu? Var abi bende. Andan çoğunun nasıl? Bahçeydin. Dedi bu da geri getir o da kapıya etmiş geri getir. Horon mu attı tamam? Kaçak iş gördün mü? Arabayı ma çocuğun şey hoş bakıyor mu? Hiç geç kaçak attın. Ha, iyi. Öyle kaldı bu. Ne oldu da böyle olmuyorsun? Bunday mısın? Demiri sana beş boş kaç. Sana bakacağım biraz bakayım. Ekşi var mı? Sade yok mu? Ona tek. Sade olsun mu?什么信号？ Hala evlen. Şimdi burada evlen. Bakın hala tümünden beni hala şunu takıyor. Olmaz sana verir. Bana onu yarım değilim, yarım koyayım bana. 你怎么了嘛？信号怎么了？要信号干什么？ Bana yarım değil. 哦，你付钱去了？哦。 Adam anne. 等一会儿再吃吧。吃，你吃完了没有？啊？没有。 Çayın üstüne bırakın. Nasıl oldu?哦。
像吃饱了，等一会儿再吃饭。等一会儿再吃。这里的马不错的，看上去。我看到最差这种湖是不是？我看还可以嘛。没地方放了。你做这。哎呀，好，谢谢你。你这还有什么吃的？汤饭，羊肉的。什么叫汤饭？哎，你这有水吗？有水，有饮料。这就是汤饭。啊，有可乐，红色绿茶。啊。这饭真没用。吃完了还要加饭。我知道，吃不了就这就够了，足够。啊？中国很大，好不好？哪里来那么多亲戚？这什么肉？马肉。你给我打火机借一下，我放车里。呀。风太大了嘞。这个怎么弄？拿过去啊。拿哪里？车里。我拿上。鸭子肉啊，有没有袋子什么的？没用啊。羊肉没有，好像没有。哎，你汤里面还有肉嘞，忘了。塑料好当。那个不要了吗？为什么？是我们自己吃的，浪费。啊？
把车子开过来吧，开这里，你等一下。
Sıradan alalım. Peki, çık kaçın. Andayın öyle bak. Oraya var çıkay. Buyurun, gel. Şiiri bakın. Bu ne? Otur oğlum. Çaydan. Tamam.